ويثي دي تولين تيكو 5 نوغال دالا مادغوغ تايقوت ميس نخدم تادي وينيت هاف قيمة ديال ديوس كواسوغا تادي وينيت مي تعجب اطاس المدن كيت ينولا غادي لي كومونتير دي ايوني ثاني ديالان دي تيكو 5 ميديا ذاكن راغن كن يلحق وطاس مسلاي فلاس في كلتا غنتوغال تسول يون ذا ماينوث كليب ذا ماينوث تخدم نتف ذو انجازيس ني غاون بلي غانجازيس ذا انجاز نقوحان قزاوان تقبيليت اد نوغال غون السلقايت كني ناوي يدس ذي ونيت مشاتوغا النهضه كان فين لان ذا ماينوث ذي كليب ومسمان افريل سني غادي سيني سن تزويغا في كلتا سي رشيد كوتاما وماينير ازوفا رشيد Azulada Rachid, merci pour l'invitation. Et j'embrasse tous les spectateurs. ماذا متى يقول تيكت نظن زلفلام الزلفلام يزولي وكوي يولد يسمع سيسن يولد يتفرج تنمير ذي سيني يوني ميردوز نما كليبا كين يكسفحنا تس المدن الغاشين يقبليا ومسمام افريل ويوفانا تحكومه كي تكون دسا كثير تخدمم كليبا تزويغه تيم تياقوت. Donc le clip a gagné c'est un fruit de Yous le Qa'da qui dit quelques éléments du groupe Kotama au problème de Sénégal. Donc ils essayaient de composer une chanson je crois les années 90 à peu près. Donc style l'air de la chanson Yabé. أنا نخدم فلاس le premier couplet, c'est-à-dire les paroles du premier couplet. تغني تقول يا راسنا كي تعجبسن c'était un beau rock un truc comme ça. Donc il y a 2 ans 3 ans de ça ناس تجيني ناس نخدم تكيني في الالبوم اللي بروشان ناس الا قد نخدم بس كملها اسكمل لي بارول rectif elle l'a volé. Elle me l'a volé. C'est un rap qu'elle a fait. C'est un kidnapping un jour. Donc on va le clip. كمل. Elle l'a volé. J'ai fait les 2 phrases Timzola, à l'époque, quand on couvrait des bouilles, Altran mais il souffle. Mais il va lire. C'est bien pour dire. Voilà. J'avais 2 phrases, 2-3 phrases. ومن je l'ai abandonné جات تعرف ناس نواس سميتها avec notamment on était نتقلبوك j'avais une idée de voyage un petit peu spirituel. C'était plus un voyage un peu plus l'idée de base c'est je me disais la chanson guinéenne elle doit parler de choses plus d'un voyage plus spirituel à Darlimani. Je pense que c'était un chemin qui nous mène d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'idée c'était ça à la base. D'accord. On va se souvenir un petit de l'écoute, on a pris une feuille. Général, elle a continué, c'est elle qui a composé tout le reste. Le reste, sincèrement, j'ai fait 2 phrases dans la chanson, le reste que elle a compris un peu l'idée. Rachid m'a donné le reste, ça veut dire, est-ce que c'est les paroles, la musique? Les paroles. La musique, là déjà. La musique, là. D'accord. D'accord. Mais sinon, après, ma chicken, oui. Mais vraiment en guitare. Elle a appris à jouer à la guitare. Mais elle a appris les accords des escapades. Je ne sais pas si je donc, je m'appelle Bis Saham. Ça fait de répéter la chanson en guinée, de répéter Nekarachi et la casse de un clip. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Dès que tu as pris une idée, quand elle me l'a chanté, j'étais étonné parce que en Guinée, je voulais pas une chanson genre des Allemands, Rohar, Khatar. Non, mais on a toujours ces idées un peu noires, un peu obscures. C'était pas ça, elle a respecté un peu l'idée de la chanson c'est un voyage spirituel, c'est plus d'abord un chemin qui nous appelle vers nous-mêmes, on nous demande
tous les chemins de prendre la route, de se remettre en question sur beaucoup de choses. Donc, nous à la fatalité. C'est jamais notre faute, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours toutes ces choses-là qui nous penchent un peu vers la fatalité. Et je voulais casser un peu, je voulais. Mais en fin de compte, même à la fin de la chanson, on dit, c'est-à-dire en fin de compte, il suffit juste de savoir ce qu'on veut, et de se dire, voilà, on a une lumière en nous, ça fait des هنا إلا تسيرك autour de nous, إلا نخدم الخير يعني autour de nous, إلا تسمع العبد son rôle يشبه يضربك الدنيا ساكينة c'est que هذا يخدم le bien, il va le transmettre aux autres, etc. Voilà. Effectivement. Et ben, c'est le genre de chanson qui manque beaucoup dans la chanson kabyle. C'est l'invitation à une méditation, à se méditer, à se remettre en cause, à se dire qu'est-ce qui ne va pas en nous, pourquoi on se fait la malédiction, alors que d'une façon générale, chaque personne a en lui une énergie et doit dégager des énergies positives. Il va se reconstruire. Et tu as fait ça à l'échelle de tout le peuple kabyle. C'est un petit peu comme Paulo Coelho, l'alchimiste. Le personnage de Santiago, toutes les étapes qu'il a franchies dans sa vie, dans ses voyages, il fait en fin de compte comme quoi le but, il souhaite en fin de compte d'œuvrer en vérité. C'est les gens qu'on rencontre sur notre chemin, c'est les gens qui nous font changer chaque jour. Les gens qu'on rencontre changent nos vies. Ça change, on rencontre des personnages, on rencontre des gens, on rencontre toutes ces choses qui font notre vie de tous les jours. Et en fin de compte, à la fin de notre vie, on se rend compte qu'en fin de compte, le chemin qu'on cherchait, c'est les gens qu'on a rencontrés dans notre vie, qu'on a rencontrés sur nos routes, qu'on a rencontrés croisés d'un chemin. Et voilà, c'est un peu cette chanson-là, voilà. C'est un peu cette essence-là. C'est Davrid, voilà, Davrid Issoui, en fin de compte. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Très bien. بغيت اذا سوي هذا الشيء كان نوالي ثورة كان نراوند تكير تحاوش كان نوي المند نكلي بكير مينوث يخدم تا ياقوت نتساث دواركازيس رشيد كوتاما كتر بعد نسني كوتاما هاد نوغال غونس سلقايت نراوند مراوند ذا كان رشيد كوتاما ذا غاز ذا نازور ان انتيليكتوال ولا قرا تيسينني في قباليا اشكو ديما كاين شي راسد سي زيكيت شي كي كوتاما يفون دو تري بو تو جو مسو بوزي لا كيسيون سي كي كوتاما با جو لي سو كو دانييرمون كاين يتقبل الانترفيو تاع ياقوت اي با ديريير يا اوسي لو مايسترو كيسقارن مايسترو رشيد كوتاما اداوي يدس اون ايميسيون اللي غزيف نطاس انه حيوكو غادي يحكوا امشواريس أنازوران نا البانكور ارتستيكينس ثورا بغير العطيل بانو كناس دنسل وقيلا كوتاما وتعطيلها في اللون مرشيد واحد دنسل افريد اكلي باكي نون امينوث وثنمث نون مي يتقبلم ثينو فكاينو. Merci Tanmith Noun. Merci Abdelrachid. Merci de nous avoir invités. Merci. Et surtout bonne route. Ah, Amik Nida Rachid. Surtout bonne route à tous. Je dis et surtout bonne route à tous. Voilà. Bonne route. أبغي جالسني كن من الله هي ونوحث أني تزلي كي أبغيد يوكني أنروح عطدنا أبغيد النار غيسوينا وانا غيسوفون غير ثفات تبعتنا ده وليتت أبغيد صغور تياقوت رشيد كوتاما. اطلع مذي السفور كيف
بريد يبوي غطلام يدي السفور بدغادة غلير يروي ذون بالنوية ودون في غدواني اغتفاك ربي مريت غاسي بواس أذواني غي مولاني وفرح وقطع اللياس تمني غاد زخاني يرسير ربي عزيز شني مقام حمل ربي نسولي بزنا يبغى نتنقري بريد نشفيك وريفان انتهي السفوح هندره ناصرين يثقوا تزكي على حبوب كل بريد نشفيك وريفان انتهي السفوح هندره الذي اغتفت ثلين فردي ضغفاس تجرب وين مملي غبري الساقي في شاد في الراس لك ثقات للدنيا السين ربي عزيز اني بيدي غار تزري ضمكي قاولي وتزدي من اسم القار وشاف انساس وين يبغاني كراي وفاتني الكين ورقضاغ لياس يفضل ثلاث غيسوي